twongeye kubaha ikaze kuri GCN Bio Estate, ni ya kampani yanyu ibafasha kugura cyangwa kugurisha amazu cyangwa ibibanza ku mafaranga mutasanga ahandi. Murabizi ko ari amafaranga make cyane. Guess what? Hano rero mpagaze ni mu muhanda, ni mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kigali, mu kagari ka Mwendo. Mbazanye kubereka ikibanza cyiza kiri ahantu heza cyane. Muri kubona ko ndi mu muhanda, noneho reba ko ndi mu muhanda and then ninjiye mu kibanza cyanjye. Dore ngiki. Muri kubona rero ni ku muhanda, nimvuga ku muhanda mwumve ko ari ku muhanda, wahazana imodoka yawe, wahagenda n'amaguru, ni ahantu heza cyane. Ikindi kandi dore ipoto ry'umuriro, ni ahantu heza, hari umuriro, hari amazi, ni ahantu heza cyane. Go rero muze turebe ikibanza cyacu. Hano rero muri kubabona ni ikibanza cyiza cyane, kinini kandi kiri ahantu heza. Nkuko nabibabwiye rero, kiri ku muhanda, ni ikibanza kinini kandi cyiza. Muri kubabona rero ni ahantu hanini cyane kandi heza, noneho ku muhanda, kandi nababwiye especially hari umuriro, secondary hari amazi, ni ahantu heza, haratuwe, dufite abaturanyi kandi ni ahantu heza cyane. Rero muri gutekereza kino kibanza kingana gutya, ese kingana gute? Gifite ubuso 400. Muri kumva ko n'ubuso bunini cyane, ni metero kare nini kandi n'ahantu heza cyane. Ikindi kandi muri kumva ngo mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kigali, twahazanye ikindi kibanza. Ubu muri kumva gihenze wapi? Ni amafaranga make cyane. Yego ntago ari make, ni menshi, ariko ntago ari menshi kuri iki kibanza. Ikibanza kiri ahantu heza ku muhanda, hari amazi, hari umuriro, n'ahantu heza cyane. Tekereza ko hano hantu hose ndi kukwereka turi kwagurisha miliyoni 13. Ntago ari miliyoni 13, turaganira, nuza ndabizi neza uraza kuza twumvikane, banze uharebe. Ni ahantu heza cyane ku muhanda, hari amazi, hari umuriro, ndabizi neza. None ngwino wowe uharebe, ibindi urabimbwira nyuma. Nuhagera urahita ugikunda. Nababwiye ngo ahantu uzagura ikibanza kiri ku muhanda, kiri ahantu heza. Hano hari ipoto ry'amashanyarazi, n'ahantu heza cyane. Karibu ngwino urebe ikibanza cyiza kiri ahantu heza. Kino kibanza rero wakigura ukakigurisha, wacyubaka ukagituramo, kandi ndabizi neza warangije kubona already ibintu byinshi byahajya. Ngwino urebe ikibanza, uragikunda, turumvikana. Urabizi ko ni GCN Bio Estate, ya kampani yanyu, ni kampani y'Abanyarwanda, ni kampani yawe, ni kampani yanjye, ni ya kampani bafasha kugura cyangwa kugurisha ibibanza cyangwa amazu ku mafaranga mutasanga ahandi. Murabizi rero ntago njya mbahenda, narabwiye ngo mwikomeza kubika amafaranga mu ntoki, mwikomeza kubika amafaranga muri banke, yazane hano hantu. Kino kibanza kigure, urindira amezi 4 gusa, uri amafaranga uri buze kukigurisha. N'ahantu heza ku muhanda, ndahabashimiye. Muri gutekereza rero iki kibanza mugikunze mwagikura hehe? Ahantu ramerere nabwiye ndi mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kigali, mu kagari ka Mwendo. Niho hantu hari kino kibanza ndi kubereka kandi mwahabonye. Guess what? Mushobora kuduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero muri kuri ekran. Ni 078 30 94 38. Dusure kuri YouTube channel. Kuri YouTube channel yacu ni GCN Bio Estate. Uradusura, nudakunda hano urakunda hano. Nabwiye ngo dufite ibikorwa remezo byinshi hatandukanye, Rwamagana, Kamonyi, Musanze, n'ahantu henshi. Nudakunda hangaha urakunda mu karere ka Huye cyangwa ukunda ahandi hantu. Karibu rero ngwino tuvugane, ndabizi neza ko uri buze kunyurwa. Ikindi kandi dukoresha ama platform, dukoresha Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, hose urahadusura uze urebe, kandi ndabizi neza ibintu biraza kuba munange. Ikindi kandi dusure kuri biro yacu, dukorera i Huye, mu karere ka Huye, mu mujyi, imbere ya Airtel Credo. Karibu ngwino urebe, ndabizi neza uraza kubyishimira. Bye, turabakunda, turabategereje.